Football Titi part zaruk somli pahni na ngai thavele ta ila Scottish club sangni som pasari nulama champion no mo choi tamia lo Dundee United hi minol pui chuan kan hrelo mai theya a hriate po in club ro pui le thatak anga kan hriat arin omlo ro pui zualai an nei nge nei lo ti po kan hriat arin omlova ma se anni Dundee United hian Spanish club ro pui Barcelona laka result an nei thaleya 100% chak result an nei ani Dundee United hian Barca hi tumlian ma chon towa henga te hian Dundee United hi an chak 5 veka henganin ma chon tumlia tanga tumni hi European competition ani nge ma se Barcelona laka hian an tlom ngai lova draw po an nei ngai lova an chak 5 vek ani Lasana Diarra hi kan lakhrelhom ome tuna hian kum somlimi ani ve towa ma se football khovela court thleng phak thuthar nei vele ta in FIFA le Royal Belgian Football Association te khingin zangna domna pan mangtade somnga paruk te meu adon theinan ma ala ani hemi chungchanga hian FIFA nen po rei fe anin dor towa ma se anin rem theilo awangin football khovela pol lian tak hi akhing tarup mai ani Diarra hi Chelsea Arsenal le Portsmouth tan te po khel to ania kumsani sompali dei to khan Russian club Lokomotiv tana khellain a contract ti to pania Charleroi zomatum ma se Belgian club Charleroi a transfer phalna lu phalna pe kanilova Lokomotiv a poisa a choi turte a choi photangai ti te chu thunei tu te tranchan ani ma se European Court of Justice in Diarra hi thiam chantirin a hlotling zui don ni in alanga ma se FIFA in apom sak ve du talova dan bo chiat chin neya an ngai chuwangin FIFA in athunei na lekin Diarra hi adu anga transfer mang theilovina siama kha wang khan kum somni pokomi ani lai thataka ala in khel theilain club nei lovin hunenge mo chen aom pha nge ngeya hengte awanga achan zong lutna kha chu chuakin nei ngei adua thiam chantumin ma alata ane tun ma kha chuan Italian football kha aro pui zual ma Italian player ro pui le ngai san ron te laka tongkam thada te phei kha chu lawom chau chuana ani fo mai kumsang ni panga Roma tan toti a khel lai khan Croatian player Tudor Khan toti an ma chon tumin khelmua laya angur chiam maya adiriam ti hairua lovina chiang ni aliama Tudor Khan a chen na in kongkabula envelope charin chuta chuan naupang duam tak pahni inei ngaidam di la toke ti thu ain zia kal maya khaminu lok khan Tudor hian press conference kal tlangin toti hna ngaidam adil ta hial ani Italian fans ru kol ho kha an rau thap leya palzam mai chi an nilo Croatian player Tudor po kha toti laka ache dana wangin Italian fans ho khan an vo chiam maya afa te thlenga polu zel an tumta ka chuan Tudor po hian atlom choka tran mai tha tiin boina lian zoka ain pa nok lo na turin ngaidam adil tatop mai ani khating ang taka kol sen fans ho kha tunlai anga hi chuan an tlem ta hleya fans ru tak enge mazat omma sela rorum taka che ladu ang chi te enton tlak lo rong lam hoya chet la chi ang te hi football khovela hian an tlem ve tial ani Barcelona hian tun season La Liga match masabera Mallorca sithum faya an hne tum khan jersey ring an hani kha tun season a an jersey pa ngai jinga mi ani lova season masa a an that kit dai ani ma se thuam rong chungchanga kha match khan boina awma wangin season masa a an that kit kha an hale ta topani Mallorca kha home team an nia an jersey le Barcelona jersey home le away te kha Mallorca jersey rong nena in pol riona a oma abikin television a phechuan alang inzul le zuala chuwangin La Liga lamin hak an phal saklova Barcelona hian tun season a an that kit tur an latlang zar box si lo hengti awang hian du than tur dang nei hek lo le season liamta a an that kit an hata top mayani Spanish sanchin buthen khatin an tarlan danin an match ni na po Barca hian hetiang boina hi an tong le mai thei Levante an ma chondona an thuam a inzul thawa wangin Barca hian season masa a an that ki tho an hak le atul arin omtiin Spanish media te hian an tar langani ramchang kang jok football level san jok na mula po hian thil dangdai ang reng tak hi kan shefawa tun season atana team thuam pa ngai ni lo hak tir te hi La Liga level atanga thlir chuan thil ti om lo tak ni te point alang mai theye ma se an titlat si ani English footballer player chatha te choi moina sang Professional Footballers Association choi moina PFA Player of the Year le Young Player of the Year choi moina te chu sem ani vele ta
Liverpool player tha Mohamed Salah langsarin ani hian season liamta ahman that em awangin PFA player of the year choi moina adonga PFA young player of the year choi moina ero Aston Villa tana che thatak Morgan Rogers an adong thung ani kumsam thum pathum mi Salah hian choi moina adon chungchang ha football player ni hi ka du thina larte hi ka chak thin ka chungte mamo phuruk te po ka thil chak berte jingami ania ma se Ijipa omchung chuan chung thil lian tak tak te chu ngai tua lei thei po ani lo I than mek lain thil I thlir dan po iti danglam ve shet atula tummu mal tak neya thil lian jok I mu thiam atula ni tin a soi Salah hian season masa sangni somni pali somni panga season kha ahman that em awangin Premier League player of the season choi moina adonga Football Writers Association Footballer of the Year choi moina adong tel boka tuna PFA player of the season choi moina dong lein Salah hian PFA player of the season choi moina phei hi chu tumthum lai adong ta hei wang hian he choi moina tumthum dong theima saber le omchun record thar asiam ani hian Premier League Golden Boot le Premier League Playmaker award te po adong to ani Salah hian season liamta khan English Premier League a match somthum pariat khelin season tluanin Liverpool tan match a khel kim veka goal somni pakwa khungin assist som pariat anei tel in elna sanga Liverpool tan match somnga pahni khelin goal somthum palia khunga assist somni pathum lai anei tling boka yellow card pakhat chawa choi aba card danga choi mi lawa a discipline a tha hle English Premier League B ka match somthum pariat atangin tum somni panga chau a fola hei hian a khel a fim zia atifia tel ome Salah hian PFA player of the year choi moina dong tur hian Liverpool a teammate Alexis McAllister te Manchester United captain Bruno Fernandes te Newcastle striker Alexander Isak te Chelsea forward Cole Palmer le Arsenal midfielder Declan Rice te akhum ani Morgan Rogers hian PFA young player of the year choi moina adonga Villa player he choi moina dong thei pangana ani Rogers hian kumsan ni somni pali February thla khan boro chwa sanin Aston Villa azoma Paul Magdalene som pangama nani tichuan Villa a season tluan masabera hetiang choi moina dong thei khopin a che thazuya kumsam ni pathum mi hian season liamta khan Villa tan match somnga pali kheling gol som pali khungba ka assist som paruk anei tela English Premier League B ka match somthum pasari kheling gol ria da khungba ka assist som pakhat anei telani Aston Villa in English Premier League ka parukna a season an khar theina konga te Champions League quarter final anin pet kai theina konga te FA Cup semi final an khel theina konga te a tho hlok le hei ba ka hian anram England ta senior team a khel tura ko ani masak ber te atong boka Rogers hian season liamta khan ton hriat thar ba ka bung thar kai anei tam hle Morgan Rogers hian young player of the year choi moina dong tur hian Arsenal player pahni Lewis Kelly le Ethan Nwaneri te Bournemouth player Chin Dean Heisen le Milos Kerkez te tuna Chelsea player ni ta Ipswich Tana khel thin liam dilap te akhu mani heti lai hian season liamta championship a goalkeeper che thatak mai James Trafford tuna Manchester City goalkeeper hian goalkeeper ni Marcelo player of the year choi moina adonga championship season liamta khan clean sheet tum somni pakwa te meu nain a khel thalleya season liamta championship a player che thabera thlan ani heti lai hian England manager Louis Gareth Southgate an choi moina sang PFA Merit Award adong boka ani hi England manager thin he choi moina dong thei pangana ani Gareth Southgate hin kumsan hi som paru katanga sangni somni pali chung khan England akai ruaya kumriat akai hroi chungin major tournament tumlia khelpuya Euro sangni somni le Euro sangni somni palia final ruai thlengin FIFA World Cup sangni som pariata khan semi final a ruai thleng boka Gareth Southgate hin England team kha match za pahnia kai ruain tum samruk pali anchak ani kumsam nga palimi hi England national team match za kai ruai tling thei manager pathumna ania football khovela a contribution thatak te national team thamar taka akai hroina awang te in PFA Merit Award hi adong ani mimal choi moina sang sem ani ba ka hian English Premier League season liamta a player che thazwal som pakhat thlan chua team of the year te puan ani boka team of the year a hian goalkeeper a Matt Sales Nottingham Forest goalkeeper thlan ni in ani hi Arsenal goalkeeper David Raya nen clean sheet nei tamber ni in Golden Glove choi moina andong ve a Matt Sales hi team of the year a langzoka atelta ani defender a Arsenal defender William Saliba le Gabriel Baka Liverpool defender Virgil van Dijk te Bournemouth defender tuna Liverpool tana khelta Milos Kerkez te thlanania
midfielder pathum thlan niin Alexis McAllister le Ryan Gravenberch baka Arsenal midfielder Declan Rice te an nia forward player pathum thlan niin Liverpool player poimo Mohamed Salah te Newcastle goal khung khol Alexander Isak le Nottingham Forest striker Chris Wood te thlan an ni Team of the Year hian Young Player of the Season choi mona dong tu Morgan Rogers alang lova soizui a hlo hle hetiang hi kumkalta lama po alo om to thina thil thar ani lem lovani Meichelama Arsenal midfielder Mariona Caldenti in PFA Player of the Year choi moina adonga Arsenal player thar Olivia Smith in Young Player of the Year choi moina adong ve bokani heti la hian tuna USA National Team Meichelam kai hruai tu Emma Hayes in PFA Merit Award adonga ani hian nikum thleng khan Chelsea Meiche team a enkola an hlotling hlea a hlotlin na awangin PFA Merit Award hi adong ani English Premier League club lian zuala soithin Big Six club ti thin tena champion no moi an choi hnung ber le Premier League no moi an choi hnung ber soita ila shelo kan omnual mai thei Tottenham hian champion no moi an choi hnung ber chu kum in sang ni somni panga a Europa League no moi an choi kha nia English Premier League a hian an la champion mi lawani Manchester City hian champion no moi an choi hnung ber chu FA Community Shield ania Shield ani awangin champion no moya chiar du lo tu po an oma chumi te tan po chuan sang ni somni palia English Premier League no moi an choi kha rin tho angaya chuwangin City hian champion no moi an choi hnung ber chu sang ni somni palia an choi kha ani English Premier League po kan soilan tak angin an choi hnung ber chu sang ni somni pali ani Chelsea hian champion no moi an choi hnung ber chu kumin sang ni somni panga a FIFA Club World Cup no moi an choi kha nia English Premier League ka champion no moi an choi hnung ber chu sang ni som pasari kha ani ve dai towa kum som don Premier League ka an champion talawani Manchester United hian champion no moi an choi hnung ber chu sang ni somni palia FA Cup an choi kha nia English Premier League no moi an choi hnung ber chu kum sang ni som pathuma mi dai to kha ni Sir Alexa Hun lai ania kum som chuang lai United hian English Premier League no moi an choi talawani Liverpool hina champion no moi an choi hnung ber chu kum in sang ni somni panga a English Premier League no moi an choi kha nia kha Premier League no moi an choi hnung ber ani ta boka Arsenal hian champion no moi an choi hnung ber chu sang ni somni pathuma FA Community Shield an choi kha nia champion no moi pa nga ya ngai lo tan chuan kum sang ni somnia FA Cup an choi kha an hnung bera chiar tur ani English Premier League a phei chuan sang ni pali kha no moi an choi hnung bera nia kum somni English Premier League ka champion no moi choi lovin hunan mang to ani tun season a heng kan soi Big Six club kan ti thin te zinga tu emober hi chu English Premier League a hian an champion ngei arin oma tu tak champion angmo Pandit langsar le ngainom Jamie Carragher le Gary Neville te predict dan anrin dan hi soikai talokila season liamta sangni somni pali somni panga season khan Jamie Carragher hian champion turin Manchester City aringa Gary Neville hian Arsenal aring thunga anni pahni rin dan hi ain anglo hlea Carragher hian top 4 a Liverpool an omaringa arin angein Liverpool an oma Gary Neville hian Liverpool top 4 a an omaring lova ma se Liverpool kha an champion ta thunga ni kha ani pani hian season liamta khan champion team an ring dik lova top 4 a om tur te po an ring dik kim lova European competition khel phak be sena nei lian tura chutiang khopa season mangtha tura an ngai te an ring dik ve ve lo boka relegate tur team pathum an rina Gary Neville an ring dik vekin Jamie Carragher hian a ring dik lova relegate tura angai Nottingham Forest hi European competition inland phak khopin an che thata ani kha top scorer tura Erling Haaland an ring ve ve a an ring dik lo ve ve a player lak lu thar pawrok nei lian ber che thaber tura an rina Gary Neville hian Solanke ringin Jamie Carragher hian Pedro Neto aringa an ring dik lo ve ve ti thei ani player to watch po an ring dik lo ve ve a manager to watch hero Jamie Carragher hian Arne Slot aringa arin dik na chena om ti thei nia Gary Neville hian Erik ten Hag Slot le Maresca aringa arin dik na chen aom ve bok ati thei ome ti chuan tun season a hian an ring dun le ta a hetiang hi an rin dan ania tuna thalaka dinglama kan hmu ang hi ani champion turin Jamie Carragher hian Liverpool ringa Gary Neville hian Arsenal ringa ti chuan te bula pahnina pathumna le palina om tur hi Carragher hian Manchester City Arsenal le Chelsea ringa
Gary Neville hian Manchester City Liverpool le Manchester United aring thunga te bula pangana le paruna omtura hian karagaran Newcastle le Tottenham ringin Gary Neville hian Chelsea le Newcastle ring tichuan surprise European contender tura an ngaya hian Jamie Carragher hian Manchester United aringa Gary Neville hian Nottingham Forest aringani tichuan relegator team pathuman rina hian Carragher hian Wolverhampton Sunderland le Burnley te aringa Neville hian Leeds United Burnley le Wolverhampton te aringani tichuan danger zone relegate lo oma omtura an rina Carragher hian West Ham aringa Neville hian Brentford aring thunga top scorer turin Erling Haaland an ring ve a tichuan impact signing player lak lu thar chetha ngong nei lian ber tura an ngaya hian Carragher hian Florian Wirtz ringin Neville hian Victor Gyökeres Arsenal striker thar aring thunga player to watch player NB lo tura rina hian Carragher hian Chelsea player thar Estevo Willian ringin Neville hian Bournemouth left back thar Trafford aring thunga tichuan manager to watch hian manager NB lo tura an rina hian Carragher hian Crystal Palace team kai shwaitu Oliver Glasner aringa Gary Neville hian Ruben Amorim Manchester United kai shwaitu hi aring ve thung ani an ring dik lo le na saviau mai theya an ring dik tam ve deuh to mai thei boka nangni enge inrin ve dan le comment section lama te po khan han sei ve diatila anuam ve hrim ania topic danga chuang kai ta ila Wolverhampton chuan Serie A club Hellas Verona atangin Jackson Sasua an la luta amana palmak ta doi som point pariat an seng kumsom ni pathum mi Cameroon right back hi atlan chak hlea season masa Serie A khan achaw rualin atlan chak zong darkar khata kilometer somthum pali point pariat lai atling atlan chak lai ber phe chuan darkar khata kilometer somthum paruk point pathum a hol phak season masa a Serie A khel player jinga atlan chak berani Wolverhampton hian kumnga dai contract an zia pui German club Leverkusen chuan Manchester City atangin Claudio Echeverri an lalu don ti achiang towa kumsom pakomi Argentine player thang duang tak hi lonin an ho don ani Ian Wiza hiam Brentford chuasan adu angina chuasan mai thei boxi lova lung oilo zual zelin Brentford nena inkung kaina nei angchi zongzong a Instagram account atangin atibau ta feka DR Congo forward hian chua angia chunzom zel tuna hiam Brentford player alania ma se Brentford tan inlana tumto lova club point English Premier League match khatna an chhorta lo phot boka ankar boruak achetial tial ani English Premier League zet hi chu sum alo tamani European top 5 league a tu ni pui transfer laya sum hang tam beran nia pound billion ni point pani paruk an mangtling der to sum man tamber tum record pound billion ni point pathum paruk an phak teu hlea kumina hian an khum man ngei arin omani Premier League ina tu ni pui transfer kongka honlaya suman man to zongzong hi pound makta doi sang ni zan ni somruk panga pound billion ni point pani paruk panga ania player an shalna atanga suman laglu hi pound billion khat point pani paruk bial atling to bokani Serie A hian pound makta doi za sari somriat pathuman mang towa an laglu hi tamzokin pound makta doi zaria somthum an lalu towa Bundesliga hian pound makta doi zanga somnga paruk mangin pound makta doi zaruk somsari pariat an lalu towa an man ain an laglu atam League 1 po chuti thau chuan nia pound makta doi zali somni paruk mang toin pound makta doi zanga somthum an lalu towa La Liga lam hian pound makta doi zali somnga pani mang toin pound makta doi zali som pasari an lalu to ani Saudi Pro League lam hian pound makta doi zathum somnga pathuman mangtling towa pound makta doi somriat pathum chau an la lalu ta English Premier League noi che championship hian pound makta doi za somli pathum player laglu nan mang toin pound makta doi za ni somli pathum player shalna atangin an lalu towa an shalna ngai to phe chuan an laglu za thi atam hle ti chuan tu ni puilaya English Premier League club ni lo sum mang tam zuwa club te chu Atletico Madrid hian mang tam bera pound makta doi za somnga pathum an mangtling towa Real Madrid in dotin pound makta doi za somli pasarian mangtling towa Juventus in dot velein pound makta doi za pathuman mangtling to palina hi Leverkusen niin pound makta doi za an mangtling towa RB Leipzig German club hian pound makta doi somkwa pariat mangtling to bokin AC Milanin pound makta doi somkwa pathuman mangtling towa Como hian pound makta doi somkwa pakhat mangtling to bokin Cesc Fabregas hian team tin thar tumin sum amang tam angreng hle Italian champion Napoli in pound makta doi somsari parukan mangtling towa
Atalanta in Paul Magdalene samruk pakwa point panga mangtling to in German champion Bayern hian Paul Magdalene samruk panian mangtling to boka anni ho hi English Premier League club ni lo zinga sum mang tam zualte anni hei baka hian footballtransfer.com ina azir chian na atanga English Premier League club somni tem player an le to zonga mantam ber theu antar lana Arsenal player mantam ber hi Declan Rice ni in kumsang ni somni pathuma Paul Magdalene za senga an le kha niya tichuan club lian zual danga chuan Chelsea na player an le mantam ber chu Enzo Fernandez kumsang ni somni pathuma Paul Magdalene za pasari senin huama an lak lu hi ani Liverpool ina player an le mantam ber chu kum ina an lak lu Florian Wirtz ania Paul Magdalene za som paruk senanin huama ni kha Manchester City ina player an lak lu mantam ber chu kumsang ni somni pakhata an lak lu Jack Grealish ni in Paul Magdalene za pakhat ni in tarlan ania Manchester United ina player an le mantam ber chu kumsang ni som paruka an lak lu Paul Pogba kha nia Paul Magdalene som kwa pakhat an seng ani Tottenham ina player an le mantam ber chu Dominic Solanke ni in kumsang ni somni pali khan Paul Magdalene som nga pasari sengin an laluta Newcastle ina player an le mantam ber chu kumsang ni somni pahnia an le tuna lungoi lo mek Alexander Isak ni in Paul Magdalene somruk sengin an le ani heng kan soite hi footballtransfer.com ina azir chiana BBC ina ati chuate anni in khel result lama kalta ila Nizan Khan La Liga match khel chun zomania Real Madrid in season thar an match masaber khelin Osasuna an mikhwala sikhat fai mini somnga pakhanna Mbappe penalty goal mangin an chaka Mbappe hin ama penalty hlo chua pet goal in Real Madrid hi achak puya in khel thunun chungin harsalo takin Real Madrid hian point thum an hlo chua kani he match hian Liverpool right back thin Alexander Arnold an La Liga a debut match khela Real Madrid an official match a khel tumrukna ani thung Burma defender thin Dean Heisen point La Liga a debut match khelin ani baka hian Benfica left back thin Alvaro Carreras le teenage midfielder Franco Mastantuono te point Real Madrid tana an debut match khelin an match masaber an khel ani Saudi Super Cup semi-final match po Hong Kong a khelania heta hian Al Nassr le Al Ittihad in machonin goal thum aluta he match hian Al Nassr hian minisom na Sadio Mane mangin man ruaya ma se minisom parukna Al Ittihad hian Tottenham player Louis Stephen Bergwijn mangin an sut vele goal khat ve an nei lai minisom ni pangana Al Nassr player poimo Sadio Mane an red card a choya no chua ania wangin Al Nassr hian hun tam jok player tlem jokin an khel chun zom angai pha antan harsa zual ma sela Al Nassr an tang thei hleya second half minisom ruk pakhatna Cristiano Ronaldo an goalkeeper chawa ma chan do tia mani ma sial lo takin ama thlop tu Joe Felix apasa Felix in all sam taka pet goal in he goal mang hian goal ni goal khatin Al Nassr hian Al Ittihad hian neya Saudi Super Cup final anin pet kai ani he match hian Cristiano Ronaldo hi achet moi ema wangin fakpo a hlo hleya mani ma sial lova team changna angai pui mo zoga wangin ha hi pa fak a hlo ani Ronaldo kan soipoka achungchang pakhat bel talokila tuna an result nen chuan in person deuma sela zirtir anei that em awangin soita ila Cristiano Ronaldo an angai zong masa Irina Saik a then chan kha chun kan la se ome zirtir anei tha hle ni khachu Irina Khan khoya po ikalna apianga inu iswai zel emni du than ingayani keima nge inu tin khang thu te kha ariru tak phor chunga thinrim taka asoyani ti po khachiang hle tin Ronaldo hian asoya asoi chun zom zel na a khawang khan ani thil thatak atan ka kalsan tak ni kanu hi ka hlam chiangai don lova tu mei chia laka ma ka thlau thadon lova he khowele apia lam thleng poin kanu aya thlan ka nei don lo chumia chon englai ma in kein chir ngai lo bok I kopui mei chia khan inu apom thei lawani chuan midik lo nen inin kopti na ani naupang mai kani lai le engma kanei lo lai te khan tunge ka kianga om in ria em kanu in kando kana itura om theina tura a thorim ziate a in pek na sat ziate kha in ria em thomno asufaya toilet atifaya huana in kol poka midangte in po a in kol saka chungte chu notebook le football ka khelve theina tur phei khok min le sakna tura ati te an ni asin voina chuan atan hian thei top chua be kadu ka kianga hian aom rengang ka kalna apianga ati ani
Ronaldo hian anu hlutna a hre thiama angai hlu boka anu khan ngai hlut tlakin Ronaldo hi a in kol boka ara an seng tamek ani hi transfer thule ngai thlak chun zom ta ila heta hian BBC na atar lana Telegraph in tar langin Aston Villa chuan Senegal striker Nicholas Jackson kum somni palimi Chelsea atangin laklu an tum do na ma se Chelsea ina an phut zat sum ero an the chuang ngam don lo ni in alanga Paul Magdalene somruk aya tlomin Aston Villa hian lei an tum don ani Guardian in tar langin Bayern Munich chuan Chelsea atangin Christopher Nkunku laklu an duwa ma se anin dor mek na chun zom lovin an top san lailo ka Chelsea hian RB Leipzig atangin Dutch midfielder kum somni pani mi Xavi Simons laklu an duwa Simons a transfer hian Nkunku transfer hi a ngong don ni in tarlan ani Evening Standard in tar langin Chelsea chuan Argentine forward Alejandro Garnacho Manchester United atangin laklu an tuma Garnacho leitur hian anin huamna po ti san an tum ni in tarlan ani Northern Eco in tar langin Newcastle chuan Brentford striker Ian Wiza kum somni pariat mi hi Paul Magdalene somli aya tamin lei an tum lova Brentford hian Paul Magdalene somruk an chiar ve thunga aman tur chungchanga hian club pahnih te hi anin rem lok don lo ni in alangani Independent in tar langin Tottenham chuan Monaco atangin French attacking midfielder kum somni pathum mi Magnus Alius laklu an tuma amanatan Paul Magdalene somli pasari point panga Monaco hian an be seirin ania heti lai hian Tottenham hian Manchester City atangin Savinio laklu an tum boka ma se Savinio manatan City hian Paul Magdalene somsari vel tal an phuda wangin Tottenham hian player man tlom zok an mel mek ani Talksport in tar langin Crystal Palace chuan Southampton atangin Tyler Dibling kum som pokami laklu an tum chun zom zela an player poimo kum somni pasari mi eze hi an chel saudon lo nia alanta ka wangin Palace in athlakna turin Tyler Dibling hi an be sei ani Italian chanchin buten tar langin Brazil midfielder kum somni pasari mi Douglas Luiz chuan Nottingham Forest azom shelova Juventus atanga input chhuadu hi ama be sei tu club tam tak zinga Nottingham Forest in an changdon ni in alangani Italian chanchin buten tar langin Leeds United chuan kum somni pangami Switzerland midfielder Noah Okafor AC Milan atangin laklu an tuma an laklu thei ngei po a be sei om Talksport in tar langin Turkish club Fenerbahce chuan loan in West Ham player kum somni pasari mi Mexican Edson Alvarez ho an tuma anin rem hnai ni in tarlan ani Italian journalist Romano Antar langin German club Leverkusen Erik ten Hag kai hruai hian team thuam chaknan Loic Bade an la lut dona Sevilla tangin Euro Magdalene somni pakwa sengin an la lut don medical test apal tangani chuan Manchester City rol thar Severin nen an player thar an ni thu Leverkusen hian an puang thei don ani English Premier League club Bournemouth chuan team thuam chaknan Amin Adli Leverkusen atangin an la lut dona amana Euro Magdalene somni pakwa velan seng don ani hi nihni khat chungin Bournemouth hian an player ani thu an puan man ngei a be sei omani ole khatichin kha tun tuma football ti kan ngai thak the chin chu nile photro se